amigas, grazas por estar aquí. Neste Nadal traémosvos albízaras. Albízaras? Sí, albízaras, é dicir, boas novas. E cales son esas boas novas? Bueno, esas albízaras. Pois que imos agasallarvos a vos e aos achegados con palabras. Ah, sí, xa me lembro. E vanas traer os mismísimos paxes de Oriente. É verdade que saíron onte de Oriente, moi cedo, no Abrente. Pois que vayan pasando, por favor. Hola a todos e a todas. Eu quero agasallarvos cun aluminio para que teñades un ano de moito cariño. Pois eu traio para todos agarimo, para que sempre vos traten con moito mimo. Eu quero repartir estes días de Ledicia para todos os nenos de toda Galicia. Eu regalaría as xóxeres a puñado para que todos os nenos estén ben acompañados. Eu quixera que todo o día sera solda, por iso nada mellor que un bo sorriso. Eu desexo que todo o mundo se empape de gratitude, en calquera que sexa a latitude. Eu quixera que houbera moito boureo, para iso traio moitas panxoliñas para cantar dende as mañanciñas. En noite boa deixad as portas abertas para que vos vaya regalando 1.000.000 de apertas. Eu vos desexo con moita pasión a mellor das virtudes que a comprensión. Eu neste Nadal traio amizade para que todos os nenos do mundo compartan felicidade. Eu quero que sexades moi ricos e para iso regalareivos moitos bicos. A solidariedade que vos trae podedes cambiar o mundo da mentira do fundo. Eu traio generosidade para que no futuro non vos perexedes na universidade. Eu finalmente traio un remedio contra a guerra voraz, que é a paz.